Vestine wamamaye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi, akaba yaramamaye mu itsinda rye Vestina na Dorcas. Uyu munsi rero Vestine akaba atabasha kumvikana ku izina rye bwite kubera yuko yamamaye ku izina rya Vestina na Dorcas. Uyu munsi rero Vestine akaba yarakoze ubukwe mu myaka yatambutse nk'uko mwagiye mubyumva ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mwagiye mubikurikirana. Nyuma y'uko Vestine akoze ubukwe akaba yari aherereye mu gihugu cya Canada, aho umugabo we aherutse kumusiga mu minsi yatambutse akanyarukira mu Rwanda, ariko akaba yarasize atwite nyuma y'uko bakoze ibitaramo byitiriwe Yebo Concert we na mugenzi we Dorcas. Vestine rero akaba amaze gutangaza yuko yamaze kwibaruka umwana w'umukobwa cyangwa se bamaze kubyara umwana w'umukobwa. Ni nyuma y'iminsi rero itambutse bibarutse umwana w'umukobwa, ariko bakaba baratinze kubishyira hanze bitewe n'impamvu zabo bwite we n'umugabo we. Rero uyu munsi bikaba byamaze kujya ahagaragara yuko umwana yamaze kuvuka, kandi ibitaramo byabo bakaba babikomeje, umuziki wabo bakaba bawukomeje.